Uwei unong kayi drog ubade na Latrambai East Giant Hills hakasi ningkong ula syakem no haki pulit traffic Kamadanting Police Station kibala yok ban korup no ya udrog ubakia I waypoint kendapsan gram. Superintendent of Police ke East Khasi Hills ubak Vivek im upentip bahni ke janmid hakapur kembasau beje ki pulit traffic Kamadanting kat bagidang pelong ya kajing talasi ya ki kali arsyaka hasaulan kila penyeng ya kawe ka skuti ka badannya unamba ML not sanwai nyon rio sanlai namar unongnya syam lapong helmet. Hindray hakabakum kani kapor uni unongnya ula persyang ban pet kerat da kababret no ya kawe ka song plastik na kapla jaket ka ba upong. Hindray ula syabat no haki pulit. Hadien balapet ya kate ka plastik lalapan ban hadu shispak kandai teligi blorit balatap ya udrok heroin. Hadien kanila pentip no syaki dekat ke ANTF ki balawan ban pelong ya kajing tokid hadien bagi lasyam ba udon udrok heroin upadan ya kajing kia ke ba I waypoint kendai pesan gram. Uni ubri ubala syakem udai ubala tip kerteng kum unimu cermang ubadai nakasnong Latrambai. Hadien kanila register case persyak ya Kamadanting Police Station hapuk ki kendon jong ke NDPS Act.